Sanibona sibuyile futhi ekhaya igedla. Sicela usilandele lapha kuma social media, umathathu, YouTube, TikTok neFacebook. Igama igedla. Sidayisa imithi ke, sidayisa iwasho, sidayisa amafutha elwane. Siyasiza futhi siyalapha. Sitholakala kakhulukazi ucingweni noma ukude siyafika kuwe. Sifika kanjani kuwe? Sisebenzisa uPep ukuthumela konke okudingayo. Uyaxoxa nathi nje ocingeni sikululeke ukuthi udinga ini ukuze uzosizakala. Ongakutholi la kule website le ungashayela ku 017 ku 074 917 5387 noma usi-email ku info@igedla.co.za. Nangabe khona ukudingayo noma nangabe khona umuthi mhlawumbe ongawuboni la ngoba iminingi imithi esingayifakile la. Though sifake imithi nangaphosisi more than 300 kodwa isasiminingi esingayifakile ngoba ikuthatha isikhathi umsebenzi futhi ukuyifaka nokubhala eyikwenzayo umuthi okuwenzayo. So namuhla siphethe amanzi amnyama. Amanzi amnyama umuthi omubi, umuthi omnyama, umuthi ongafuni ukuthi uhlalise nemithi yakho ngoba uqeda imithi yakho amandla. Ungcolisa imithi yakho nje mubi lo muthi lo ilona abathakathi abasebenza ngawo ukhonzo abathakathi lona abathatha abavala ngawo impilo zabantu abaceda ngawo amakhaya abantu ilona abathatha abawusebenzisayo ukuthi abantu balahlekelwe ukuthi ulahlekelwe. So thina ngeke usebenzise ngobubi kodwa thina sizosebenzisa ngobuhle, thina sizophendula lezi zinto lezi ezenziwa abathakathi. Umuthi omnyama ke lo muthi lo amanzi amnyama uyenza okuningi njengoba ngisho nje uyathakatha futhi uyaphilisa. Thina sizofocusa isayidini lokuphilisa. Thina sizokwenzana ngawo ke nalo muthi omnyama. Lo muthi omnyama nangabe ususa isinyama esinenkani, isinyama esidip, lo muthi lo amanzi amnyama uhlala ungawufaki. Uhlala ungawuthaki neminye imithi. Unamandla lo muthi lo, uyasusa, uyachitha okungcolile. Uyachitha kumnyama, uyakhulula amafindo, uyaqhaqha amafindo aboshwe abathakathi, uyaqhaqha ifungo, uyageza amanzi amnyama. Futhi nakumadliso nakhona siyawusebenzisa ukukuphalaza kuba khona lamadliso amabi. Lawa azodinga ukuthi usebenzise ukuthi umuntu aphalaze ngawo. Futhi angeke uthi uyogipha umuntu isilwane uhlale ungawufaki lo muthi lo. Uyasebenza kakhulu. Kodwa ke naku kumele uqaphele. Uma usebenzise lo muthi lo immediately uma uqeda kusebenzisa kumele usebenzise imithi emhlophe and futhi kule mithi le emhlophe ozoyisebenzisa inhlanhla emhlophe ayingasali lapho. Nangabe uzothona uzosebenzisa umuthi lo ukususa isinyama, ukuqhaqha amafindo, ukuqhaqha ifunge, ukuqhaqha ubuthakathi obenziwe phezulu impilo yakho. Uma uqeda kusebenzisa immediately kule mithi emhlophe noma ungasebenzisa inhlanhla emhlophe iyodwa. Kumele uyisebenzise immediately inhlanhla emhlophe iguqula lo mithi iguqula lo muthi lo. Umuthi omubi uyenza ubumnyama. Futhi again sisebenzisa wona ukuthi sisuse ubumnyama. Na usidinga ke uzosithola ke kule number ozibonayo la ngezansi ne-email nayo la ikhona ngezansi. Siyatholakala insuku zonke nje. Siyabonga.